dala-dala ni hari. Laut tu dia teh hari. Warna Hardwick Hall. Hari. Bilang halo. Bilang halo sama teman-teman Facebook kita hari. Sudahlah dulu ya, bilang Horas itu aku awas masuk angin itu si hari. Horas itu apa kabar? Kalau si harian nih gudang do ibu Luna dang masuk anginan non. Horas bilang hari. Horas teman-teman kami bilang hari. Sehat semua kalian bilang hari. Salah tu dia ada hosele. Oh abang lao ada bang lao merdadela ni alana hari Sabtu daripada bosan ni jabu jadi kami doh si hari doh laimu bukan laimu ya angginmu merdadela ni Horas bilang hari Marbasa Batak ko hari. Hari. Marbasa Batak jo. Sa manong madalan di hutan nami. Kabar sehat itu ideal mo manupir itu. Itu mo manupir dia. Biar bisa kami duduk tenang. Halo, bilang dulu hari. Apa hari? Nama katanya dah tudungat tadi Facebook. Menang bolang-bolang. Hari nama ho pedah. Hari. Oh mau hopan. Saparopa di Inggris masih siang. Kalau di Indonesia nunggu jam 10 lewat 10 itu anton sembiring. Kalau di Sony itu jam 3 lewat 10 itu mak. Alana itu jam. Itu jam mana malam jam?
macet di Hutamunai itu onni itu ada karena jalan tol. Kalau jalan tol jarang do macet di soto. Si hari ini berengon. Oke, boleh. Say hello, babe. Horas. What? I said Horas. Horas. Berarti daw beda na ata ito. Hami nung naing renges. 7 jam rasa tuh beda nak. Itu berarti jam 10 di sini. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. 7 jam. Jam perbedaan atau kirim salam tuang kikida unang kencang-kencang cukup lari 200. Oke bang, alam molo di Inggrisan nih bang, molo kecepatan do di motorway 70 miles. Dak ko mo to sedia ino ni kilometer ba rasa 70 miles. What is that in kilometer? 70 miles per hour is about Equivalent to what? 110 kilometers per hour. Kira-kira 120 km per jam may bang. Ay marga mahala lai di Indonesia itu marga manik gitu. Molo di Inggrisan nih bang, molo pala do 200 km per jam. Anak karasna molo hadapotan langsung diputuson STM na. Nah, kan adong kamera nih molo di Inggrisan nih setiap jembatan adong kamera. Jadi molo pala pahatopu hadapotan langsung ikut What's our 50 mile per hour limit around here? surat izin STM SIM datu ya SIM. Berarti sarupa mahami ate ka marga name idatong molo mani do melew sarupa deh. Berarti pas demarang anggiku maho pas deh. Abe molo di hutata nunga golap nganeng modem nunga nang renges nunga aneng sinok. Abe hami di sebaru aneng lado be keluar sejauh. Si hari pe nunga loja ikan hari malas sama mobil. Hari tak taruh sini kakimu hari. Tak situ kakimu. Tak si. Sudah ditutupi si hari. Tari debe.
tu siho. Oh, emang biangkon. Biangku. Oh, Hari. Baik dulu kau, Hari. Dia dah hamu itu aneng meradalan itu mamereng tempat-tempat sejarah molo di Inggrisan ni naguda dengan tempat-tempat sejarah. Jadi molo kami do Laimon ni sering do kami lau mamereng-mereng tempat sejarah, museum baru ada warna castle. What is Indonesian for castle? I don't know. Ini dekat jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu jam lah. Sama mobil ni si Hotman Paris dah mobil Mia teka adang terpayu-tihu si Hotman Paris itu. Si Hotman Paris kan pamer dah terus. Alah tah molo ni ibakut do. Dang na subuh ini payu-tihu si Hotman Paris cuma dang sarupa baru aku dang sarupa cara hidup soalnya. Kalau mau Ferrari dah. Babe, Ferrari, 120 grand. A Ferrari? Yeah. I think most of them cost more than that these days. 150? 120. I think more than that. So basically, we can swap number 13 for Ferrari. Second-hand Ferrari, maybe. If you Google the price of Ferrari, but I think it'd be about that. Why? Is that your big plan? No, we don't want Ferrari. No, nothing less than a Lamborghini for us. Molo di Inggrisan itu, ibu tahu akan nama morai, nong gudang akan nama mora ala marsepeda do. Di Inggrisan jiwa ni jauh mah beda. So wallahi mom madang ngolo mobil tu karejo ni marsepeda don ni. Dang na sebu itu mobil. Lah cuma beda. I would imagine that's what Stan next door did with his great big Rolls Royce, Bentley, whatever it is. He would have sold one of his buy-to-lets and bought that big motor. Ai 3 kilo do jalan tol nai dang sahat hubereng. Molo jalan tol nai non. Oh, gecekir don itu. Molo di negara Inggris so kan nga makmur hian ni makam kameranya ini. Jadi molo di Inggrisan kamera di mana-mana. Jadi hadapotan molo pala pakancaku sudah kamera karena kuning-kuningin aka kamera. Molo jalan tol di Inggrisan itu bergajang-gajang mana negara makmur sudah ada mamar jalan tol. M1 how many kilo? How long? Yeah, how long? Oh gosh, it goes from London to Leeds. Yeah. So it's about getting off 200 miles. About 200 miles, something like that. 200 miles. What's that in kilometer? That is about 320 kilometers or something like that. Idok lain mau gajang ni jalan tol on 300 km. Kira-kira 300 km.
Hari sudah mau mau minta perhatian. Lain kali kita sambung. Horas, Salina mata sambung saya horas